Tigamina ni Paulo dokyo kaydo ifuso, ni kalimado rakwavat-vatek. No kamumanoyo nga natikaglo anak nam, inaragin nyo si Yamatadotoa ti yapyaso na kenakem. Patwawin nyo do ichichirawat nyo pangangasyan na ni Yamatadoto. Akman si Yesus Kristo, aya marilo nyaten, aya jingbiwan do inawan na, ni sumidong jaten. Tao akman rana sang avari na isari na ni Yamatadoto. Dinyo pas ngesngenawo mangrakra kano pangaguman nyo. Tao akman rana sangam no piyanan do no nedurya kapinya gamunyam ti maragetwo akman sang. Ta akme anak narana inyo ni Yamatadoto. So ikapyapyanano kasari nyo no sidongan na jinyo ni Yamatadoto. Tao mangrakra kano mga gumatawam dina nalamurungan wo akman sang ni Yesus Kristo akan ni Yamatadoto. Ta akmanay pamamagen pa wo pangaguman na kani Yamatadoto. Uriwo jinyo jitaido kaduan jinyo. Aman sino kapyano akman sang avari. Ta o akman rana sang so ichichirawata tawam amyan so uya-uyan na nirani Yamatadoto no makwa. Do kajidani umunutan do nanauna ni Yamatadoto. Di kamo na macirado akman sang tao. Ta no kakwam nimyan kamo do kasari-sarian. Aji makateneng di Yamatadoto. Si cai kwayam kamu nama cikaup di Yesus Kristo apanyir sirngenta. Suyanyo iyan ranado karengangan. Uriwo inaranyo so ichichirawat dano tao. Yamakateneng ranado ciri-ciring nani Yamatadoto. Tao ichichirawat no makateneng do ciri-ciring nani Yamatadotoam di may limoteng so ununod. Umanod do manoyong ciring di mapurib so nakem do ijata tao. Naknak menyo kapnyo so apiya vare. Isari nani Yesus Kristo apanyir sirngenta. Tao riwo apenyo. Dinyo nginaraw maragta varay dano amyando kasari-sarian. Yamirarata na tao. Ta apya-pyaw kapachimalag nyo so apya varay nyo dira. Tao riwo ipakateneng dado maragta varay da. No malabatu katamwadan dano akman sanga tawam ti machimanig. O apiya ichichirawat nyoam uriwi pakateneng dado maragta varidano mirarata na tao. Kapamlis darana. Amuriwo panciandanya. Kayo kirana yamit ke tao. Pamlis kamu na. Ya pamiraratan. Ta cirain na inyo ni Kristo. Amuriwo apratanyo do ichichirawat nyo. Ta dinyo inarawo aboso panaknak manataw. Ta inarawin nyo sirawo tirakoso pangasnesnekan so icatataw. No tongyan so sidongen natawam sidongen nyo sira. Ta dinyo pa inini. Ta aliket ranawo tayando karawan. Dita to dabwa boso nakem. Ta katenengan tao apya vare. Panganan nadyaten ni Yamatadoto. Dita to dasaki ta makararaget so tao o akman sang. Apya-pya pa o kakratano sa iriya tumalamurong nyaten. O isiri-siring nyo so kaduan jinyoam yadum ketdo sa isyo. Anwanood ni tawi. Akano mingeng yuda apudo uno nednyo. Yanood nyo si Yamatadoto. Akman sang wo piyanan nyo do ununod nyo ipasari nyo si Yamatadoto.
O kasarinyo no makakadaya yananyiturojin nyo ni yamataduto. Ta si Yesus Kristo manoyo nga panyirsirnganta. Masitsakanig kamo. Akmanso nakenakam nyo si Yesus Kristo yamanig niya. Inyura na mabakasam amirngan nyo kaangangan nyo. Akman si Yesus Kristo yan nyo amirngan na panyirsirnganta. Tau kaangangan nyo rana magakayam mamanong ninyo. Akman si Yesus Kristo ya mamanong no yam raralay niya tao. Ta iya ranam mapataradang jatan do tingato. So ityak manay mapi kataw-taw jatan ni Kristo yam raralay niya. Uriwo unutan nyo do kaangangan nyo magakayan. Akman jatan na yaw di Kristo. Inyura na magakayam ikarilo nyo katubong nyo duvarian. Akman si Kristo marilo nyatan ni mawakwak nyatan. Unapivarayan jatan ni Kristo natodaji nga mugad jatan na yapungad na ni yamataduto. Ni vunas nao raratanta kaya vayo naso ununad ta. Doyata karapso ciri-ciring na. Upipi pangayan no varina ni Kristo isari na yatana tiyepya abuataso karatando tangayin na ni yamataduto. Umagakira na ikarilo na o katubong na duvari. Tunapi narirawo ariarilo na so kataw-taw na amarilo no mavakas na. Ta umarilo no mavakas na marilo no kataw-taw na. Abu tawa maciuya do kataw-taw na. Tapi viveknen na akman si Kristo yaumrat jatan. Ta yatan rana yamraralay niya tawam akmanay pi vungvungwanan no kataw-taw na ni Kristo. Amurian numyan rana so tao do magakayam di sira rana macibari do inyapwanda. Ta matarak rana sira kano kaangangan na. So ityak madi asa katawa may yavan duvari. Uri rana yati makdeng uri aciring. Ayadom ketdo sa isyo. Ana pengengayin di Kristo akano amraralay niya tao. So ityak man nyo sang amagakay. Amarilo no katubong nyo duvari. Tunyo pinarado karilawan nyo no kataw-taon nyo o karilawan nyo nira. Panadnadin nyo mavakas o karangangan nyo.